kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Di mo matimbagbaga nga umay kagayam ita, Mari Jillian. Ay, awan nga min iti planok ti umay agpasyar dito'y grocery store mo, Mare. Agkapita pa'y Mare. Ay, sige lang, Mare. Nalawa mo gayam ti grocery store mo. Mini grocery store ko nam, Mare. Kasjay mo laangan, Mare. Ay, kumusta nga iti opening mo? Ado ka di mo laang ti gimatangkin ka, Mare? Manmanungarod, Mare. Ngam okay lang. Tamakalawas pa'y laang mat, sipod naglukatak. Saan pa'y nga mo ti daduma kalugaran tayo ti may papaniti store ko? Ay, umadun to day ta, Mare. Italaang day ta ka day. Sapay la kuma, Mare. Sapay la kuma, taag-click mat dito'y lugar tayo tinapanunot ko ang negosyo. Ay, na wow. Sikapay lang mo, Mare. Amukay. No maipapan iti negosyo kat talaga ang nalaing kang agplano. Da kayo mo gayam ti lumabas, Nana Luisa. Ay na wow, si ka magayam day ta, Jillian. Wen, sa dino ti papanan nyo, Nana? Iti grocery ni Hana. Agpasintro ako ma. Ngamada na kay baga kanyak. Naglukat ka na iti grocery store da Hana. Pudno ka day. Ay, wen, Nana. Idi pa'y napalabas alawas, ah. Ay na wow, outdated ak magayam. Kasta talaga, no awan ti social media, Nana. No awan ti mangidanon kada kayaw, ay talaga asaan tayo nga amaw. Ayun ka raud. Sige, agpatuloy ako nakaw tanay. Kaslag tudo may. Naibos mo't gaya man tiya bastuta anak ka o. Agpurchase sakto, tatang. Anya nga tano iti grocery store ni Hana ti paggatangam. Ay, no, jak kayat ijay, tatang. Na, apay adi mo kayat kat kumarim na ijay. Ay, basta. Saan ko a-feel ti gumatang iti grocery store na, tatang? As sinagkit di ano ijay ti paggatangam. Amok, ah. Makatipid ka iti plate eh. Kung saan ka pa'y amabanaw. Nakatipidak nga agpaiso. Ngam dakkel met tinagastos ko. Naginginan to pa'y tila ko day jay ahana. No ijay sentro ti papanak, may mayat tatang. Dakkel at tipid. No kasta ti kunam. No kayat mo tagpasentraw. Eso saan ko na kontraan. Tinapatag kanyak, magatang mau na iti masapsapul ta dito'y balay, anak kao. Agpasentro kayo, Nana Luisa? Ay na wow, anya ti aday jay sintraw. Ay, awan mo kidi, Nana. Mapanak lang ag grocery. Iti ayan da kumarim ngay. Asidag kidi jay apapanam. Namangan no awan ije ti kayat ko agatangan, Nana. Ay day talangag paisua. Ngam adu matila ko day di napanak. Saanan, Nana? Agpasentro aklangan tapno sigurado. Ay sa bagay Adu ngagpaiso ti pagpilyan no ije sentro. Naalala yaw, Nana. Saan lang nga dayta? Nalaklaka pa'y tila ko day sentro. No ijay ti papanak. Dakkel tumod ti matipid ko, Nana. Mala, no anya ti mas tipid ken ka. Isu ti papanam. Nasalaw ko ni kumarim Jillian iti paradaan ni tayo bakit. Anya ko may talakay. Anda ka din nagapaan nyo, iti dadya kumarim. Ne, awan mo ti amo ka nagapaan may lakay. Ay, kunak ano nagapa kayo? Apay mata na sa ludsud mo.
Ah, awan, bakit? Kaya't ko la ama-amuan? Kunaklakit din no anya manan ti makagapo. Kumatangak man iti may sa kilo nga asukar hana. Anya pa'y nana? Ay, day talang. Mabit lang nga ron tamang isuputak nana. Ay, adaman ti kayat ko sa lunsudan hana. Anya day tanana? Ada ka di yun nagkinawatan iti kumarem. Ni Mari Jillian ka di dakdakamaten yun, nana? Wan, awan mat nana. Okay kami lang matitipanag kunak. Awan mat yam mo kadi mi nagkinawatan. Ah, kunak ano, saan kayo nga okay? Apay na sa ludsud yun, nana. Kastamat lang ti sa ludsud nila kay ko di na palabas nga aldaw kat. One month kit day. Nasa lunsod ko lang, nakaong. Ay, wag gayam. At ti bayad ti asukar, agat gatagag. Ay nawaw. Adan samot extension ti grocery store mo, Marihana. Ay, wan mare. Pag-displayan to ti paramid ko. Nalipit ngamin dito yung unag. Mayat day tamari. Mayat no kumpleto ti lakom. Isumat lang ti ko na dagiti customer ko, mare. No kompleto ti lakok, saan na masapul ngagpasentro da. Dito'y ayan ko lang ti paggatangan da. Di dakkel mo ti sales mo, Mare. Adamat kit di, mare. Adamat sweldo. Una, tanakang ngina mo ti lakom. Imposible, di ka pa'y makaurnong. Ne, napauli magkamat, mare. Amangan ko nak, no, kasapulam ti assistant, Mare. Kabailak pa'y matkit di, mare. Isupay kit di agastos, numang tangdanak pa iti kadwa. Kunak ano kasapulam, ta agaplayak ko, Mare. Saan pa'y, mare? Tatang, itay payasap-sapulin kayo. Naggap-gapuan nyo, aya. Iti grocery store ti kumare. Ay nawaw, di yu ibaga, gimatang kayo jay, tatang. Gimatangak ngagpaisaw. Awan mo't ngaminan ti sidaan. Kano nakangingin na tila ko da ijay, tatang? Saan may? No, para kanya, sakto laeng ti presyo ti kumare. Intun sumaruno, ibagayo pa'y kanyak. Sana kastang agdisisyon kayo, adakda kayo. Saan mat siguro adaka is no suportaran tayo ti negosyo ti kumare. Ano, pati day taabanag kat yimot mau. Matutudo man ang ay, naligat kag pasintraw no kastinlaag. Sumarding tulat ta, tatang. Uwan gayam, anya di mangmanggag ka nga awan ka no pinagbiyahe ita, tanarga ay ti kalsada. Awan nga paiso, tatang. Ang mga no manungaal daw tumo nga awan ti agbiyahe. O mabayag pa ti tudo na, sigurado, mabayag mat ang matarimaan ti kalsada. Ay, day tangarod, tatang. Kasano pa yun, day ta. Adamat kit di istak ni Kumari Mijaya. Naa, kaya yumay, ti gumatang iti stop day di ahana, tatang. Apay kit din asaan, kit asin naga paggatangan. Naimusan ti asukar kan mantika. Ay, nawaw. Anya ko mati maaramidan tayo. Close mo ti kalsada, tatang. Ay, unay kan. Mapanak ita yan ti Kumaray. Ay, yurayo ka di mo, tatang. Manginaan kayo, no, ijay pailaang mo ti papanan nyo. Kasano nga raw nga agkapidataaw. Kasano ang maigisa tinatayang no awan mo't mantika kan asukar. Siya klaangan ti gumatang. Tamangan no, sobraan nyo man ang ti katangan nyo. Gumatang kan tumutan iti sardinas tapno may sagpaw itinatang. Day talaay. Wain, mapan kaitan tapno makaluto akmatay. Italag man na nagimatang ka, Mari Jillian. Wen amaray, ta close mo't ngamin ti kalsada.
Wan nga rod, nargaay ka no ti kalsada. Narugyan da nga ta ate, mang tarimaan, maray. Ay, wan, duwa nga aldaw laeng ka no, malpas matunday jay. Nasaya at mo't nga rod ano kasta tapno. Wan nga rod, mare, naibos matlaang ng tidad dumaalakok. Agraman sardinas, las day tuyen, mare. Ay, wala. Masapol nga ag-purchase ka manan, maray. Wan nga rod, mare. Ato yung tigat-gatangan, mare. Agyaman ak iti support tayo, mare. Ay, nawaw! Expired mo't gaya mo ti sardinas sa alako, dayjay ahana. Expired? Wan, kitain nyo, tatang, kitain nyo! Nan, ay, huwag nagpaisaw. Ay, ibagam iti kumarem, ta sukatan na. Saanan, tatang? Ay, nawaw. Sayang dayta. Ang mga nusaan lang nga nakita ati kumarem. No isublik, amangan no panunutin na asinukatak. Saan matsiguraw, anak kaw? Ay, tatang, oray saan yun nga isagsagpaw deta sardinas dita natang. Siya kung timaka mo dito ay. Delikado mo't no pilitin tayo ti agsida. Ang mga no isupay ti pakaalaan tayo iti sakit. Oh, apay adi ka matagtagari di tabakit. Adda ka di parikot mo? Ada nga rod nang ipos iti grocery store talakay. Sapay Facebook group ti lugar tayo tinangiposan na. Ay, nawaw. Anya timpos daya? Mangilaklako ak kano iti expired a produkto. Ay, nawaw. Asino matinangipos iti kasta? Diyak mo no asino, tanaka anonymous mat. Diyak makita no asino tinangipos iti dayjay. Mabalin mat nga umay dito'y store no adda parikot tapno mapagsaritaan mi ko ma. Wan nga raw. Apay amasapol pa lang nga agpos iti Facebook group. Nasakitan ti ulok amang pampanunot lakay. Ado dagiti comment iti dayjay a post. Below the belt pa yan ti daduma. Kaslasaan ka mga okay, Hana. Makadkadlawa ko na. Saan ka matasigo na kasta no umayak gumatgatang? Dakkel ti parikot ko, nana. Apay, anya tinapasama kaya? Ada nagipost kanyak iti Facebook group iti lugar tayo, nana. Anya timpost da? Mangilaklako ak kano iti expired a produkto. Ah, ay nawaw. Sino ba nga iti nagipost iti kasta? Day tangarod ti parikot ko, nana. Naka-anonymous mat ngamin. Diyak makita no asino. Awan ka na iti nagreklamo kan ka. Awan matim imay, nana. Kasano ang masulbar no di namat ibaga ti parikot kanyak. Amagamba no kalugaran tayo lang. Nagiti managapal at tao. Awan nga rod, nana. No ti concern na kumakat ti expired alakok. Umay kuma dito'y tasukatak no anyaman day ta alako. Ang mga no adadyak nakita piman. No kasta basta post lang. Ay talaga nga adadakas nga intensyon na day ta. Ang mga no kayat nakadadailan ka nagiti customer mo. Maamwak to, nana. Urayak lang ti reply ti admin iti day a Facebook group. Amukon lakay. Amukon no asino tinangipost kanyak. Asino, bakit? Ni Mary Jillian. Anya? Husto tinangag mo. Ni Mary Jillian tinangipost nga aglaklako ak iti expired. Mabalinmat nga umay dito balay ko ma. Tapno sukatam na nyaman na ito aginatang na. Day tangarod lakay. Mabalinmat nga isublik ti kwartana. Napudno nga expired tinaitid ko. Diyak matinggagara day jay. Sanak mataman ang gundaway a tao. Ang mga nada sa bali nga intensyon na. Iso akas tati naramid na. Day tamat lang nga rod ti atap ko lakay. Kasaritam to. Ibagam ta idilit na tipos na. Ta di mo matinggagara. Di ko nakin ka kat isublame ti expired a sardinas a ginatang mo iti kumarem, Jillian.
Sa nabalilatan, tatang. Ay nawaw, sa nabalilatan kon kunam. Ang impos mo matpiman ti kumaray. Ha? Saan nga umanay ti expired na sardinas apang dadailam iti gayimaw? Ni Elvis ti nang ibaga kanyak nga impos mo ni Hana. Asidaglaang ti balayda. Mabalin nga ibagam ken kuan iti personal tapno masulbar ti parikaot. Saan ka taday ta ipos mo piman na dagos iti pisbaw? No kasta, amo na asyak ti nangipos iti kasjay, tatang? Wain, agsarita ka ito ka na no mawayaan. No kasta, masapol nga i-delete kun day jay apos kong tatang. Ay, kasano nga tan, no naamuan na asyak ti nangipos. Ay, dahi ta ti jak amo ah. Anya ko mas ti amaw, kat jak to pa'y amo ti agpisbak. I-refund ko ti kwartam, mare. Saan nga umanay ti expired a sardinas apakadadaelak? No imbagam kumadagos kanyak, en refund ko kumamat adagos ti kwartam. Kukuha nga men, mare. Saan ko nga ingagara ti mangila ko iti expired a produkto ken ka, mare? Talaga lang nga jak nakita. Honest mistake ako nada. Tadyak lang maawatan. Katno apay nagpost ka adagos iti Facebook. Kuha nga men, mare. Anya, no at ti parikot, mabalin mat amapan ka balay ta agsarita ta iti personal. Sana kas nga agpost ka adagos para lang iti 30 pesos, mare. Amamunak man, mare. No adda parikot, saan ko nga itarayan dayta? Aramidag ti kabailak tapno masulbar. Pasensya kan, mare. Nagpidutak. Iso na lang no dakas ti intensyon mo, mare. No intensyon mo ti mang dadael kanyak. Pangaasim, mare. Saan ko maakas ti kapanunutam? Di mo ko maipalubos at dadaelan ti apal tinasaya at alinangan takas ag kumare. Pasensya kan, mare. Wain, kamalik day jay. Siya konti ag public apology, mare. Kan indilit ko mutlaang day jay apos ko, mare. Sorry, at talaga. Tatang, mariknak asabali ti trato na kanyak ita. Basol mo mutlaeng ah. Sa bali ti isom na. Saan pa'y una yun na makiistorya kanyak? Aging nga siguro itakat mada itirik nana iti inaramid mau. Latatang, dinatsan kayat agayam. O nata managapal kanto mait. No napudno ka agayam, suportaram ko mati kumarem. San kat dadaelam, kat iti pa'y pisbawk. Makita ti amin. Madlaw ka o adda limod nga apal mo iti kumarem. Tatang, Awanan ah. Nadadaelan tinasaya at alinangin niyaw iti kastang inaramid mau. Jak mababalaw ti kumarem. Taore siya. Kastamod ti mariknak no dadaelan nak ti tao nga imbilang ko apudnaw. Agayem ka. Ay, nawaw! No nasaya at titrato daken ka, itrato mat ida anasaya at normal ti umapal, ngem di ka agaramid iti dakes. Laglagi pang at tinalabas nga apal kat makadadael iti nasaya at alinangan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.